thu chau ani talo Sunday serlui tirna ni pakhat ser ho kan mamo dan nge thuron niang le mi zong zong ta na ramri kham na tur aniang sa kho jalen na soi nginin om tat mai puntina adarna satoa thamuang takin kan omangai ni kadau dalani chun enge ka chu athlengau dan keng ko in anvil uluk to lutuk vikhat sign ani to chuan malak na chu achak viawang adik chia January riat kumsang ni somni parok alo her chuaka rilok na even Christian zong te ta na thilthleng lian tak om tlat mai America ram siam that ani theina na sarkar thuron petulian tak The Heritage Foundation te chuan America ram siam that ani theina na anzir chian na document an tlang zara chu an document phek somthum pariat na ami chuan Bible rilok na chungchang zirtu te hnena laom lo thleng tur ahila chu pathian chabai buk na ni ang khat ne Sunday serlui ti na chungchang ani aruk rala malak na ani lo hi US sarkarin aken ko ngei tura rampuma dan man ani theina na thuron khau takani nirei lo teliam ta January ni somparet khan North American Division of Seventh-day Adventist te chuan emergency press release annaya The Heritage Foundation thuron hi chanlet na annei ve ngalani an thu chua chuan America mi ten sa kho jalen na annei ti borban tumna aniya sa khona nek chep zong sarkar malak tir tumna ani anti Seventh-day Adventist ko ran hian kumza somruk chungte meu America hian Sunday serliti na dan ala siam don ti in alo tlang au pui to a mitam takin annu izata mitam takin chu tiang chu athleng ngai lowang antibok ma se tun hi kan thleng ta ni tuna thil thleng mek hi ngai to la chu chuan thil omzia tak tak a hria thiam tir don che ani The Heritage Foundation te hian eng chi ange an tlang zara chu eng wangin nge ring tu zong ten kan ngai vena tol viole he document hi athupuya chungkua chanhim na mangin America I chan himang u ti man aniya phek za somruk pariat zeta chani The Heritage Foundation te hi Paul Satlia anilowa project sangni somni panga duang chuak tu te aniya chu project an duan chho zinga za som nga chu tuna US sarkar na fongchel tu te hian anti hlotling to ani he Paul hian thu asoi ani chuan Washington in angai thathin chu wangin tunroma an thu chua po hian sakho jalen na ngai hlu to phot te thin lung chu a ngor ngei turania an project chu khotlang thatna tur America rama chung tin te dam le na tur ti in America ramin kumzani somnga atlin lom na tur den chenin moi takin an tuama chu kumzani somnga tinlom na hun chu July nili sangne somni paruka alo thleng don ani hetinga project an siam na chan chu America rama chung kotin an tlak chiat sot hle wangni in an soya in nei an tlem tiala chu chuan chung ku ati chezela chu an harsana sut kian ani theinan chuan phek somthum paret na heti hian an ziak sarkar le tol chunga thunei tu zong te chu Sunday ni chu tharau lam nun promote na ni ani awangin sum do na lam kalpui lo turte America rama na thok zong ten chol ha dam na hun an nei theinan te khau taka mala turin kan nge na ni anti kumsaga jakua somruk pakhata Supreme Court case McGowan versus Maryland chu antran chana he case hian Sunday nia na tho chol san tura dan siam aphal sakani ama ero chu sa khona lam hoi zonga thupek ero ani lem lo
The Heritage Foundation thu chua hi uluk taka kan chir chuan he dan le tharau lama tlak chiat na an sui zom ti a hriat theya sa khuana awang he ni ngai hlut atul zia chu ul au takin an puang ani sa khuana awanga Sunday ser that tul an ti zia chu a chiang viau mai he ngai ruat na mai ani to lova aru karala thilti conspiracy theory po anilo The Heritage Foundation document pack somthum pareta chiang taka langsar takazia ania sarkar chu sum don lam thil hrim Sunday nia khuwa khirtir andua ahu hawa nikhat pathian chubai buk nana man andu ani he project ming hi Manhattan project te antia Manhattan project chu kan ngai tu chian chuan atom bomb siam ani tum khan he project ming Manhattan project ti thau hi man ani toa tuna US rampuma Sunday serlutina dan siam ani le theina na an project minga Manhattan project ti thau chu an mang le ta ani The Heritage Foundation president Kevin Roberts chuan Trump akai ruai sarkar hian heng hi apom nge yang ti in ring tok takin asoya media ma January ni som pani khan tuna an thu soi hi US sarkar thunoi tu tele US president ngei po in an rammi pui har sana to mek ani ti an hriat thiam pui thu asoya Sunday sertina dan hi kan lo hmu to thin ani bok awangin tuna sarkar na phong chel tu te hian ataka an man nge kan ring hle ani ti in ring tok takin an soyani kumtam tak chung he Sunday sertina dan hi alo om donani ti lo puang to tu 7-day Adventist ko ranin andon son dan hi ilo envele thung taila nei lo te liam ta January ni som pariat sangne somni paru khan North American Division of 7-day Adventist chun official takin thu chu an siama ti hian an changlet Washington DC in khur Paul pakhatin thu chu an siam hi America mi zong ten sa khozalen na an nei ti borban tumna ania sa khuna nek chep zong sarkar malak tir tumna ani he cholni pakhat man tumna hi hun rei tak America mi pui ring tu tele ring lo mi ten sa khozalen na kan lo nei to kan ro hlutak lo na ania pom thei ani lawang sa khuwa nek chep tir tuma sarkar thachak na man tumna hlaum takani anti kumza somruk chungte me 7-day Adventist te hian Sunday sorli tuina dan hi America rama man alani don ti in khovel hriata an lo puang to a minol puin chu tiang chu a thleng thei lawang an ti lai tang to khan ataka a thlen tur thu an lo soilok dai to ani chu Bible hrit lok na be chana soilok an ni mi te chuan an noi zata rin na kal for puile ris huai ti te a soithin ani USA chu ko han le sarkar kal sang hlak ani awangin sa khona lam thil kai noi chu America rama dananga manani ngai lawang ti in Adventist te chu an thil thin ma se chu de chung chuan chuan tin te hena Sunday serluitina dan siam ani don ti in Adventist te chuan an puang chhun zom ngata kumin sanghei somni paruk January tha aronin herchua meu chuan North American Division of 7-day Adventist le conference roi tu te chuan sa khozalen na hum him na tranin thu chu an siam angai ta hial ani hi hetiang lam kai noi dan siam tum na reng an do dal tlat don ani chuti rualin kumin January tha a Sunday serluitina dan siam tum na hi avoi khat thlen na ero ani lemlo project sangni somni panga kha en taila thek zakwa somni pani zara cha ani general election ma de lok kum sangni somni pali kum khan The Heritage Foundation te hian he project hi an tlang zara thek zanga somriat pakuana kan keu chuan ti hian kan mu pathian chuan Sunday chu chol nia tan arwata chu tun mai lok thleng khan Juda le Christian te chuan he ni hi pathian che bai buk nan le rel rulam siam thatnan danang taken an lo chol to thin ani ti ain ziak helaya hian chol ne chu Sunday ti in an soi Sabat le Sunday chu mun khata chhun fin ania
Sunday chu pathian in chol ni atana adin ti in an soi hi sarkar dokumenta ain da dan ani chu ti hian soi chon zom ania congress chuan rampumin chol ni pakhat kan man theinan mala se Sunday in na thok te chu arwai tu te chuan nidanga hlo anpek aya za somnga atama anpek dan tur Fair Labor Act mangro se ti chu ain ziak bok an ro man dan chu kan mu thiam em Sunday na thok te hlo an pun chuan sum don na nei tu ten hlo tam tak pek ain an sum don na an khar an be sei wang jok ani pong pu khap top ani don lo sum le pai manga in kho kherna ani ma jok don ani chu The Heritage Foundation in project sang ni somni panga an siam chu tuna sarkar na phong chel mek tu te hian za sop nga anti hlo tling to ti kan triat reng apoimo kum sang ni somni paruk January thla a an project siam thar le hian US sarkar chu ra bi thar kaya Sunday ni na thona zong kho kher turin ro manna an nei pui ani he ro manna ti zol kai theitu thil thleng pakhat a om le a September ni som sang ni somni panga khan conservative activist Charlie Kirk chu Utah Valley University ka hlum mani ti kan la reng ome athi ma kara chi khan ale khamun hunung ber pathian mingin cholro ti chu aziak zawa sabat serna in mishing nun athak danglam theizia aziak ani hele khabu hi December ni kuwa sang ni somni panga khan release ania karlawa le khabu hral tlaber ani ngalani Chalika khian ni sarina sabat asera zertop ni nitlak atanga Saturday ni nitlak theng asera Sunday aser ngailo ma se ale khabua ero Sunday ni chu rampum chol atana man apoiti lem lo thu aziak langa ti hian aziak mimalin ama mimal sa khuana awang mai po nilo khotlang nun phung anga neya America hian sabat emo Sunday emo achoi moi tharle ani chuan sumdon buai mup na are anga screen kan entle manga thian le chung ko inkar in lei china thajok chu chuan asiam tharle don ani tina ziakani Saturday emo Sunday emo ati lai takhi lo chin sia taila Chalika khian sabat chu serma se rampum cholna hun atana Saturday emo Sunday emo man apoiti lo ve ti ariatani hi metam tak thlir dan chuan Chalika po in Sunday nia na tho kho kherna lo thleng to thin chu a supporta ko ran le sarkar akal sang turani ti dan chu hian abo chelem lo ni in ariat ka khian sa khona le khotlang nun phung in kar zaw zel chu avei ema Sunday hi ven him ani thuai lo chuan sa khona le khotlang nun hi in person zol zel tura ngai na lian tak anei ni na lang anti athi atangen mi te chuan ana thote choi moi zui zel nan mi pui te chuan Sunday ni chu rampuma chola puan andu tak zetani media te chuan America mi pui te chu sabat chol na manga Chalika ka sul nu chunjom turin an au chuaya ma se sabat an soi ero Bible sabat ani haulo hunrei tak atanga romten ni pathian biak nana an lo man to anua Christian tamjok ten ni sera an pomtak Sunday ni ani choi moi antum tak jok chuni The Heritage Foundation te po hian Chalika ka thuzia ki be chana an mang te po aniang cholni dik lo jok chu ser ani theinan tuna sarkar an nortamek ani kumrei tak liamta atang to khan Bible khrilok na zirmi te chuan Sunday serlu tina dan hi mado alani ngei don ti in vo khana thu an lo tlang au pui to a chu thupon bung som pathum be chan hian an soiloga thupon bung som pathum chang som paruk le som pasari hi en big taila tin mi zong alina te in a hausa are thein boilo po kudding lama emo an chala emo chin chiana anei tir loma chin chiana
sakol ming emo a ming number emo nei te chau lo chuan tu man eng ma an leile an hral thei lo nan ti in ti luina chebai in buk tir na chu engtika emo chuan alol kheng ngei don chu sarkar dan zam zom du lo te chu eile bar anzon na konga ti du da an ni anga leile hral phal sak an ni lawang helaya chin chiana ati hi engen yang le microchip lamani lawa ta tu lampo anilo thuoi na manga chin chiana ani chu chin chiana chu chala emo kuta emo don turania chu chal tak tak soina ni lawin rin na le du thlan na a entir ni kut chuan ataka che chhuana akoka rel ruin du thlan na alo siam chu ataka che chhuana ataka zomna akok ani chala emo kuta emo chin chia ti chuan mi hring thuna ina trom puina le zuina akok ani chu tiang deuh chia chuan sabat hi pathian thuna ina chin chiana ania siam tu ani zia chin chiana ani exodus bung som thum pakhat chang som pasaria keima le israel tha te inkara hian kum khu a thu thun chin chiana ani niruk chungin lalpan leile awana siama tin ani sari ni chuana chola tin in ti ha damta ani si ati sunday cholni anga man na ero chuan bible in nga na anei velova he cholni anga man na hi mihring phua chua ani awangin mihring thunei na chin chiana liao lewani sunday seluti na chu dana siam ani huna le pathian thu pek jok chiang taka hresia miten fereng chunga chu dan chu zom an than tlat thung si chuan mihring thunei na manga chin chia ani don ti na ania chu sakol chin chena chu ani the heritage project kan muta a project sangni somni panga ne na ain thun zom dan po kan muta he movement a chaleka kan rol poimo tak alu dan po kan soita boka thubon bung som pathuma bible shillo na ne na ain zom dan po kan soita bok tuna engtiang chin nge he dan siam antum na hian america constitution akal dan ilo envele teang le america constitution article number pakhat na chon heti hian ain ziak congress hian sa khoruat nge na dan siaminemo zalen taka sa khobiak na dal turinemo dan asiam ngai lawang ti in he constitution hi kumzabi pani zet chung chu sarkar hian engsa khuwa ma vulbik emo du sak bik emo ngai poimo bik emo anei ngai lawanga sa khuana chu sarkar na laklu ani lawang ti a hriat thiam ani thin kumrai tak chung chu tu te emo sa khuana ni poimo ani awangin midang te chu sa khuana ni poimo sertura ti luina manga dan siam thei ani lawang ti a hriat thiam ani ma se he sunday serluti na dan sunday law anti mai hian america constitution article number pakhat na chiang takin akal ani sakho pakhat ni ser chu rampuma pathian chibai buk na ni tura duana ni ya sunday ni lo ni dang pathian chibai buk na na mang thin te tan chuan phurit asiam sakta ani sarkar thachak na chu sa khopakhat ni bik choi moina na mantum ani ta ani chu thil pakhat kan chin chia tur a thengle tlat conservatives group zinga thil in mungrumek a on verenga chu america ram siam that ani le theinan chuan sa khona le sarkar akal sang turani ti rindan idea america ram in nga na hi thret angai ni ti thu hi ani US Vice President J.D. Vance appoint he idea hi a support zia asoya mimal zalen na huang zaulu tuk hi democracy kalphung ani lo thu voitam tak asoilanga hetiang konga hian Europe ramte adem thu te po asoi bokani kumsang ne somni palia National Conservative Conference Christian sa khohum him tu attorney Timon Klein chuan ti hian asoya sarkar hian sunday ti borban ani lo nan ven him na ane
sa khuana a zalen na nei hi a hrisel loin a him vek lo ti in asoi an thil tum hi an thuk ru lem lo sarkar chu sa khuana la ur son turin an duwa Sunday serna dan chu siam turin sarkar an duwa chu an ram constitution in a phalsak ni in an rebok kumsa ga chu paruk kuma chanchin bu chuatan Liberty magazine chuan an isu ma saber te zinga editor ti hian ain ziaka kanram dan pui chuan thinlung takami ten an pomna ti lo thun ena dang lekko min phalsak lo Christian tin te chuan in ngai tlom na te thil phalna te le thianghlim takanun na lan chhuat tir sela sarkar chon mi mal tin dikna le zalen chu hum him ro se ti in August ni sanga jokwa paruk khan an lo chhuat dai to a hetiang hi khoi muna po Christian dik tak te thuwak thak dan tur chuni na lang sa khoti dan phung churam dan anga siam ani chuan mangai na atanga thil ti atop thin zalen taka sa khona kalpuina dan hi America ram in nga na ania ma se he dan pui hi tuna ero na sataka beichiat tummek anisi tuna America ram thil theng mek hi America chau atheng lo khovel puma Sunday nia chol chungchang hi akal mup renga Europe rama chuan European Sunday Alliance an oma chungte chuan sumdong mi te ko ran tele NGO rol te chu ko khomin Sunday chu ahu hova chol na hun ahman ani theinan ne an lo tum ve ngar ani khotlang thatna tur ani ti mangin an tuama Sunday chol na chuan na tho phung mumal zokin a siamanga chhungkua a siam thang ti in an soyani ma se hengzong zong phena hian sa khuana chu amun laili berlu tu ani rengsi Pope John Paul pani na chuan athuziak apostolic dies dominia chu sarkar te chu Sunday chol turin asoma ti hian aziak Christian te chuan anniser Sunday chu zom tak ani theinan dan an siam turania sa khona an kalpui mek nena inmil tak tur dan siam chu an tum turani ati hengbaga hian media lar tak mai khovel pum huwa po media lar heng NDTV kan ti te Times of India te BBC te The Guardian Stylist magazine ti le adang tam tak te hian Sunday ni chol an support veka influencer lar tak kan ti heng Jay Setia te Dr. Nicole Lapera te Aileen Su te Luke Coutinho te Daniela Laporte kan ti tele adang tam takte po hian Sunday chol hian hrisel na ati that thu te chhungkua le khotlang ati that thei dan tur te an soina sa ema Sunday health reset ti te self care Sunday ti te chu an tuipui emani kar khatani khat pum hlum truck screen tel mi lovin chhungkua le tharau lam in tuai thar le nana hun bi ka man atul ti chu an soiwar berani chumini tan chon engni mondu Sunday hi ani hengbaga hian climate change hi Sunday da poimo chuan lama an mangbok environmentalist chuan khovel pum Sunday nia acholani chuan carbon emission borok bolhlo kan ti mai hi ati tlem don ni in an soiboka Sunday ser an do na chan chu ainang lo thu mai ma se an tum ero ainang tlangvek Sunday nia chol chu khotlang nu na bet se ti andu ani unau te u he thu cha hi ti hlo thon tum na che ani lo in buat sei theina na thu cha ani jok pathian hian tlan chuana kong roman lovin vo khan na asiam rengot ngai lo achin fel na siam lovin har sat na a thlen ti rengot ngai lo khovel hun to pa nget takin iding theyangem ti hi zona ani lowa zona ni jok chu isua inei to em ti jok hi ani achan chu isua inei chuan imamo engkim inei ti na ani athu chu nangma a om ania tharau thiang hlemin idu thlanna akai hruai ania
mangai na in I thin lung alu khat ani chuan he khovela eng thil ti theina ma hian Isualak atangin ala rang ngai don lo che ani inge voina hian iti tur kati tur chuni ta ang point panga I han soiteang pakhat na chuan sabat chungchang hi uluk takin zirang che ka thu soya emo pastor tu emo thu soya in ngat lola I bible kha keula Genesis bung ni te Exodus bung som ni te Isaiah bung som nga pariat te Marka bung ni te zirla irin na chu eng wang ring nge ini ti hriang che eng po anzo thei che a chang thei turin in bo sai don nia apani na chuan Isuan ena in kung ka ina tinget zol ze lang che nek sor na kara Isuan ena in hria te chau an ding chang theyang boina hian kan pathian thu hriat na chau ates don anilowa pathian kan mangai lo po afia don ani bengmang chawa hria te chu an tluanga an thin lung tak atanga Isua mangai na hria te ero an ding ngat tlat thunga apathum na chuan kong hon alani lai hian pathian thu hi midang te hna atam theyang ber hrilvero hun hi atoi towa sa khuana zalen na kan ti fo hi tuna hian na sataka beimek ania YouTube kaltlanga thusoi ringot po hi mun then khata chuanin an khap to ani tuna kan thusoi mek te po hi engtika emo chuan tu emo sarkar tu emo khotlang poisoi laum tak alani thuai don tuna nge hian soivela tuna nge hian midangte hril chhong vero tharau thiang hlimin ati tria theinan nakenatan tuna hian bu chi chu thak veang che apalina chuan ngai ven chungin tong trairo Isuan azirtir te kha hlaum alo thlen huna anmut hil lo nan in ring renga om turin cha lokabung som ni pakhat chang som thum panga ti hian kan hmuwa chutiang tak chuan leichung song zong om te chunga chuan a thleng theu don ani chuti chuan chung thil lo thleng tur zong chu pumpel tla ka le mihring fa pa ma a ding tla ka ruat in ni theina turin englai po in tong trai chungin ngai ven ro ati ato bera chuan pathian iringang u kan boilo nan thilo thleng tur te min hril lok veka anina taka chuan he thu I hriat na chan po hi pathianin amangai wangche ania amangai na tarlan na ani min ti thai atum lova min buat sai atum zok tuipui sen ti phel tu sakai bak nei kha ti chi tlat tu wana tanga mai ko thatu thina hnia thana ta ron thole Isua pathian ngei chuan kan mahuna eng po lo thleng se aveng him thei che a Isaiah bung somli pakhat chang soma lausu ke in nena kom sia mang ang su ke in pathian kanisia kati chakang chewa ani katran puyang cheu ani ka felna kut dinglamin ka chel rengang cheu ati zanore ni riat kumsang ne somni paru khan hrilok na chuan malam apan chhun zoma The Heritage Foundation ten ram puma cholni in ang man ani theinan Sunday salutina dan an zamani ma se country reng turchu hetiang hi athleng don ti pathianin min thrit lok vek pathianin mak atilowa ke ni po in mak kan ti bik turani lo Bible vo khana zong te hi mai na ne na pek vek kan niya ami te anin bot sai theinan thrit lok na engkim chu puan zar ania thil siam zo fel ani nia pathianin mal asoma aser ranni sabata nget takin ding ila leile vanamin chandam theitu omchun Isu bel tlatila alokal nena thir chungin I in peyang u ni tin hitop na ni ani thei ti hre chungin nungila chin chiana te chuan min hual vela alokal trep to ani am arin na ngat tu te chu zakin anom ngai lawang thupon bungsom ni pani chang som palia nun na thing chunga chuan thu
อันในเทนตูรเละกงกาจวนขวาอันลุเทนตูระอินสุไฟเตจูอันเองอัทโอเลอติเฮทุติยมเละมัลสมเนฮีนังมาขานจังเงยังเจอาเมน